mutumirio wa circuit ya Kiamiriro na mbijite studio ya Wero TV kairi kenda tukagana kiugo kia Murungu kira kiri moyo indi mbere tukana kiugo kia Ngai kira kiri moyo aturombe ibwaga baba ikanya kara ombompa Jesu Kristo kanya kange gakathongi gakatheruka kwica kuuga kiugo giaku kira kiri moyo Jesu kwa baba wambitira ndi mutumirio muthe ocakati ya Kiamiriro ndaromba Jesu ntumira ta kiatha giki kitheru ndaromba mbucire na kirundu okura mutheru ogumpumbitha mbuga kiugo giaku kirombikirite mbuga narua ndaromba mbikire ntato ciaku indongi ntheru ira nkagana na araithira ba Wero TV narua wareka mbuga ntato ciaku endi mbuga ciaku mwathani ndinyi yarugwo kareka bambo na Jesu reka bakuone ndakinya mathabau ciaku mpumbira co njakinya yugo mwathani mbikire nyaku mbuga kiugo giaku ndaikairo kethirwo mpete Jesu Kristo baba nyanga byonze bigutatira kabyashindwe ugwacha ware no chamaraki mwathani bakaiga sauti yako endera kabaigwe sauti yaku yetonera Jesu Kristo ndaromba nange chekagia na gucokia nkatho amen. Muraithiria wa Wero TV ntatoira nkwenda tukana Jumamosi narwa kana ugoroba naru ntatoira ikara ikembekaira inya ntatoira ciumite yukunere Isaya 40 kwambiria 28 monka 31 ntoto icho kirundu mwathani akumbarairia mbeya tukanira cinya naro muraithirio wa Wero TV 28 ne riugocu kabotije kabotaigwa mwathani wa Murungu ura ucuraga Kenya na Kenya mwathani wa Murungu ura ucuraga Kenya na Kenya ura wombere nthiguru yonthe atinogaga kana nogoka na umenyo bwawe butumba kumenyeka niyo mbithagia bara banogi na kongera inya kiri baria batine inya kinya antu babethe ni banogaga na bakathiriro ninya antu babethe bakagwa nthi ni kwaga inya indi bara bekaga wirigiro bwao kiri mwathani bakereru inya yao bakaburukaga na mathagu tandiyo bakamatukaga bate kunoga bagetaga bate kuthirirwa ninya kiugo kia Ngai kiratheru bawe muraithiria wa Wero TV ntatu icio kirundu mwathani akumbaraira narua icio kirundu mwathani ambikire kenda keja kugana nago muraithiria wa Wero TV rira kanya konekanire narua kaoni mbeja kuga kiugo kia Ngai kira Jesu antumira kiugaga na kiugo kege Isaya 40:31 ibatuke kwarira naro muraithiria wa Wero TV no kuiga gachunje gato ntiti gato kirenyaga gato ira gatutije gatuteigwa thaira mwathani otwaririe twiraga niwe Murungu ura ucuraga Kenya na Kenya ura wombere nthiguru yonthe Biblia ni kumbikire nya naro muraithirio wa Wero TV no ntwiriuga mwathani Murungu niwe ura ucuraga Kenya na Kenya muraithirio wa Wero TV mbejeta tugana rutatoruru naro tugikana iraru inya atiri ate tukara tuje magita zonda ria twendegoro nesi ate mwathani Murungu ura utumbira na ura wombere byonze bira byendegoro nesi ura wombere igoro na nthi na ntuko mugwanja na byonze biriombere no ntutwira wombere na ntuko mugwanja Biblia erembekere nya naro nege tukere nya twinza muraithirio wa Wero TV etwiraga ate mwathani ura uturaga Kenya na Kenya ura wombere nthiguru yonthe atinogaga kana nogoka no menyo babo chumba kumenyeka muraithiria wa Wero TV bato tugwikiro inya naru kiugo giki narua thaira gigutura Murungu ato atinogaga kana nogoka muraithiria wa Wero TV ibato tukugana kiugo ki naro tugikero ikinya muraithiria wa Wero TV ara tukwira mwathani wato atinogaga kana nogoka muraithiria wa Wero TV kiugo ki kiugo twekanira kinya naru ate muraithiria wa Wero TV tukara twemenya tubati kwanda wirigiro ki Murungu wetu tugetania na Murungu atoro atinogaga kana nogoka kebara mwathani atonoketi ikenda bakeire keria kire wakabatheria ikenda kabonokia nontu mwathani atinogaga kana nogoka ikenda getanagia nabo Kenya na Kenya muraithiria wa Wero TV batorera mtonde gorwa thairo akinogaga batorera mtonde akinya mwako na taka akinya mushaburu batorera mtonde gorwa akinya mwako na taka agawirigiro muraithiria wa Wero TV Murungu ato atagaga wirigiro na atinogaga na ate
na ati nogokaga na Biblia ni gutwikiranya na arweri ugo amenyo bo mwathani butumba kumenyekana muraithero wero TV umenyo bo mwathani utirori karo kinya bomba kumenyekana nya mutumiri ore gutumira kiugo kya Ngai na aro gitonga oni kero umenyo bo murungu ora bwethora bung'ana muraithero wero TV ntumba kumenya umenyo bo murungu ora bomba kwethora bung'ana nya tumira bange baranje sokerete bauga kiugo kya Ngai ona ara bethero bare betumira mathabau na jara batunga taira kinya bakero ni ashirika bauge umenyo bo mwathani ora bwethora bung'ana umenyo bo mwathani butumba kumenyeka muraithero wero TV no umenyo bo mwathani bura butumba kumenyeka muraithero wero TV ibatu tugwikirwo inya naro reka tuciandikire mwathani ucu tuciandikire mwathani uro umenyo bura bwa butumba ikumenyekana na turiro kaire no mbithagia barabanoki muraithero wero TV kiugo giki gikumbikira inya narwa ate mwathani no mbithagia barabanoki muraithero wero TV oni ntukumenya imbio muraithero wero TV ethirwo kunogetie yomba kwethirwo kurwo nogetie imbajo muraithero wero TV yomba kwethirwo kurwo nogetwe imanto jante kurwese muraithero wero TV yomba kwethirwo kurwo nogetwe gukamatithwa merigo emerito imundu nkoma muraithero wero TV yomba kwethirwo kwethirwo anogi nonto biachara ewe tetete na mbere bwego ria kwendekara muraithero wero TV yomba kwethirwo wethirwo anogi ero mbere nya family yao muraithero wero TV kurwa wethero inyanogi akiugaga mukoro ko imurevi akiugaga mwana ko imurevi menoge yonda komethero atukamatithetie muraithero wero TV mwathani ari twira no mbithagia barabanogi muraithero wero TV ugombejeta gwikira inya narwa gwakuigwa mecene jaku itako noge tuigintu gwakuigwa mecene jaku muraithero wero TV okwaga wirigiro gwakuigwa muraithero wero TV kuri ari itokuigwa inyakanire tokonene gwakuigwa muraithero wero TV nkomana akete karo mecene jaku gwakuigwa muraithero wero TV nkomana akete karo musiene jaku na akete karo kengogera witaga muraithero wero TV nkomana akete karo ngogene ara wethero andiki mejete igogwekera inyango kwera muraithero wero TV rakao kathithia yutani okyarekera sendia mutharaba rakao kathithia yutani ogategendera anje sware muraithero wero TV na anje soango ari twekera inyage kiugo gyawe kithero ara tweraga ke yuku na ramadhayo njoni bo baraboka mateta merigo emericho nani nkabo twaria na ndabo twaria anje swate go tutigera au ariuga nani nkabo agabesoki gyakwa kiragege kitheru na gekiotho gwakuigwa no getu imanto jante gorose gwakuigwa muraithero wero TV tako kinyamuthia nenkera mwathani minoga yonte era wethero kamateta yomba kwethero iminoga ngoge yaku nenkera mwathani yomba kwethero iminoga family yaku nenkera mwathani yomba kwethero iminoga ngogena nara wethero wandiki nenkera mwathani yomba kwethero iminoga kwaga mbesha nenkera mwathani yomba kwethero iminoga kwethero ana batete tabwaga na mukoro na mwakoro batete tabwaga ego muraithero wero TV mbegeta gogwekera inya naru ange kwera minoga yonte rakaho gwokanenkera mwathani muraithero wero TV na rero kanenkera mwathani minoga yonte muraithero wero TV ndena mwathani watu ne mwetekekwa ndena mwathani watu akeja thaira benzawa ndena mwathani watu akeja tetomene ndena mwathani watu kweja manene akathithia ndena mwathani watu muraithero wero TV rero kamunenkeria minoga yonte mwathani watu akeja tetomene agotwaria yo mwathani watu akeja tetomene agokamatira yo mwathani watu akeja tetomene akwebere yo muraithero wero TV na mbejete gogwekera inya narwa gorobwa narwa aterera mwathani agakamata minoga hau muraithero wero TV utenkanja mesaja kuja kagaruka utenkanja musejo kuja kagaruka utenkanja biachara kwera aterate tabwaga tokone ageta na mbera bwaga utenkanja narangogene aterate tabwaga muraithero wero TV nawo wandiki okiona ngoge wandikite go tabwaga muraithero wero TV tokona manto jage tabwaga tokona manto jage kara sawa sawa na mwathani akeja atetumene muraithero wero TV agakwaga icoki byaku bira bibiotho na Biblia nego twekera nyakairo yuku na rero Isaia 40 muraithero wero TV ariuga kongere nyakire barabatena na hinya muraithero wero TV gwo kuigwa taka wagete hinya muraithero wero TV gwo kuigwa taka inyerikone na wagete hinya buru mbegeta gokwera naro muraithero wero TV ndio kerekera mwathani mbegeta gogwekera inya naro tira maruwa mbere gociara nsanira kire Jesu
mbegete igogwekera inya na rwange kweraga reitheri ara mwathani agwitete muraitheri Owero TV reitheri mwathani ara gukinyithetie na ara gwiketie reka ugoke inenkanira kire mwathani kenda agagutwaria minogo yau yonthe reka ugoke inenkanira kire mwathani muraitheri Owero TV ikenda agakuongera inya heu antwari ugakongera inya kebera batene inya nenkanira mesha gaku kire mwathani ito muraitheria ikenda agakuongera inya ra umecha kire gwa muraitheri Owero TV utagite gambara Jesu atweka mwonokia mojo waku ikanyaga kiagaga gucoka kire Jesu ikanyaga kiagaga guturia maruga kuromba ikanyaga kiagaga kwira Jesu na manande ikanyaga kiagaga kwira Jesu ndenda ogwo ndugurira penji njaro ompingerera nkorera muntu komara arugurite mesha gakwa muraitheri Owero TV ikanyaga kiagaga gutagite gamba mwono kwe Jesu Kristo ikanyaga kiagaga kwira Jesu akwonokie ikanyaga kiagaga kuinenkanira kire Jesu na rero kerira na maendene yaku na rero kumbura na kanywa gaku Jesu ni mwonokia mojo waku na rero gateke na nkoro yaku ati akwera mutharabene no tuba meya jaku na ararioka no tuba meya jaku gutenkanja Jesu akeja ate tumene muraitheri Owero TV Jesu akeja ate tumene agakutharia agakweruya na muthega jwawe cho mutharu agakuthara na tharike yawe ria chorira mutharabene muraitheri Owero TV nyawe igwote na inya komba kuirombera au ndegwekera inyange kwera gaswaka ni serere akwena agwe ero gata winenkanira kendo mbenga yeka oma ere tekerete maguta muraitheri Owero ere agagutongera kirero mbaro ura kwirira weya na rere agagutongera kirero mbaro ura kwirira weya de na muraitheri Owero TV Jesu akeja atetomene Jesu akeja agakutharia muraitheri Owero TV Jesu akeja agakwagariria muraitheri Owero TV Jesu akeja athongomia maisha jaku Jesu akeja kuongera inya yaku muraitheri Owero TV na rere Jesu agakuongera inya muraitheri Owero TV maisha jaku jatecoka gukarora jarari kahire rere muraitheri Owero Jesu akeja kuongera inya heu hambiri gukuongera inya na agitanagia na ogwa muraitheri Owero TV mbejete agwekera inya maisha jaku jatekarora jarari kahire rere Jesu agakuongera inya muraitheri Owero TV anto bakambira kuona Jesu agukuonokia maisha jaku jaragarukira muraitheri Owero bakambira kuona mutorera jwaku ijora chenjerie bakambira kuona metere yaku neragarukire bakambira kuona kwaria gwaku ikuragarukire muraitheri Owero TV tagakire Jesu ake nwaomba gukwero erinya nwaomba gukuongera inya muraitheri Owero TV ukanda weregero kire mchonde muraitheria mcho wande atomba gukwajonde mto wande atomba gukwero erinya muraitheri Owero TV Bibilia muraitheri Owero TV etokaire inya egachora narumioro wandaga weregero kire mcho wande egwa wandaga weregero kire mcho wande ibibilia kuga ogo norumigwa wandaga weregero kire mcho wande mto wande utozwa komba gukuthithira jamega mto wande no mwere ntato ciaku akarego gutethia mto wande no mwere ntato ciaku cionthe bamo bageta bage gucambaia na hau bamo bageta bage kwaraia bamo bageta bage kuthukaia bamo bageta bakenda kuingira inya bioneki biaku mbegeta gugwekera inya muraitheri Owero TV ngwekera inya nkwera bioneki bionthe bitero wa muraitheria bioneki biaku bionthe nenkera Jesu tanto bonde bero bioneki biaku muraitheri Owero tanto bonde bero bakwendete muraitheri Owero TV karera nto bonde bioneki biaku bionthe no to bonde bakwendete muraitheria korwa kera kioneki giaku ije agagutethia na maromba korwa kera kioneki giaku ije agagutethia endethro nio mwambiro jo kwambira gukura muraitheri Owero TV ethro nio mwambiro jo kwambira gugucambia ethro nio mwambiro jo kwambira kuingira kioneki giaku mbejete igogwekera inya naro muraitheria handa weregero kire Jesu na agakuongera inya handa weregero kire Jesu ikenda agakuonokia muraitheria mbejete gogwekera inya muraitheri Owero TV nkwera safari wonokia tethero ari mbuto muraitheri Owero TV rira mtu agitaga gamba akauga Jesu akomutekeria atweka mwonokia mwojo wawe rira Jesu ajurake mtu akamwonokia na akamutharia rira Jesu ajurake mtu akamwero rinya yawe mbejete igokwera muraitheri Owero TV rewirio mtu wambaira ndwekenya na nkoma ndogoro naje torera mtu ugira Jesu mwonokia mwojo wawe na amutekeria na atonya kirewe
atonyere nande ndwene Kenya na nkoma narira ronda mtozo akethirwo moyo nenthiguru necho no monka akethirwo akirwaga na nkoma nontu nkoma ni atendete kuona mtu akionoka nkoma atendete kuona mtu akiromba nkoma atendete kuigua mutumiri agitumiria nteto intheru cia Jesu kio ikio kira nkoma etherwo akirwaga nakio muraithirio waru TV mbejete igo gwikira inya na arua nkwira riria ogetikiria Jesu atwike monokio moyo wako nkwikira inya nkwira safari na wonokio hetitherwa musetho safari na wonokio kwetherwo kwina migombe mingi safari na wonokio kwetherwo kwina guchamba gokuingi safari na wonokio kwetherwo kwina kumena gokuingi safari na wonokio migombe nejaga safari na wonokio irundu bikaje nyabya giutate muraithira waro TV safari na wonokio nyantato ciaku ikarwa imwe nyasego kuthori gatumorera imwe cego tumenya waga werigero imwe cego tumenya webebo tugine bo mwathani muraithira waro TV mbejeta gugwikira inya onare manto jonde okagitira we muhonokia onare manto jonde okagitira Jesu muhonokia moyo waku mbejeta ni gugwikira inya naro muraithiria nkwira wonoka gwatira Jesu buru kwira wonoka ikirithani na mutharaba jwa Jesu Kristo buru okebebera muraithiria waro TV inya migombe yeje kari muraithiria ciande marombe na muraithiria waro TV nontontona mtu ciande ta marombe no cindi muraithiria waro TV nyawatega Biblia nejo tuthomaga muraithiria waro TV oteno ndathoma Biblia na muranje swakero abarabeba wako barurira ndwa basindwa twathomaga tukaigwa bonthe bara baciandaga kirenje swabarucaira ndwa muraithiria waro TV na bagacinda ikambeje tago gwikira inya na rwange kweraga muraithiria waro TV we muhonokio Jesu Kristo nago kanenkanira ndwa ciaku cionthe Jesu agakurwirira nenkanira ndwa ciana baku Jesu muraithiria waro TV Jesu agakurwirira nenkanira ndwa ya mukuru waku Jesu agakurwirira nenkanira ndwa ya mukuru waku Jesu agakurwirira muraithiria waro TV nenkanira ndwa ndugu cianu cionthe Jesu agakurwirira muraithiria waro TV wakameti bara witaneria abango gebokera gutate gyaku muraithiria waro TV mbejete igo gwekera nya gokwera nenkanira ndwa uwo karwerero Jesu muthaganya ndwa unake gate tumene muraithiria waro TV agagwekera mathaga jandu ajira chumeta kwa ajira jana ninya jatombekaga muraithiria na gwekera mathaga jawuke mutaga na njira kuthoma kiugo gya ke moyo no kirombaga ndina ma muraithiria Jesu agakurwerera Jesu agakurwerera muraithiria waro ukarianda kwirwerera ndwacho wewe muraithiria waro TV nonto magita jana mengi a Kristo bara bengi twethera twena ba muraithiria rere manto jengi agutate benda kwirwerera bebo rere atori babo kera gutate kana ngogene benda koirwerera bebo bakorirwa bairwerera bebo bakashindwa muraithiria mbejeta gugwekera inya narwa ngekweraga nenkanira ndwa ciaku cionthe kiri Jesu rero kanenkanira ndwa aku yonthe kiri Jesu no akethirwo agikurujaira na rĩrĩa akethirwo agikurujaira oterwo kombana na rĩrĩa Jesu akethirwo agikurujaira okombana muraithiria na rĩrĩa akethirwo okiombanaga gokethirwo agikurujaira marigana nĩ jara Jesu akuthithĩtie okethirwo agikurujaira jara Jesu akethirwo akuthithĩtie muraithiria waro TV rĩtwa rĩa Jesu Kristo mbejeta gugwekera inya na rwange kweraga okenda ucio otethio kungi muraithiria waro TV okenda ikurarwo muraithiria waro TV okenda muraithiria gweta kuonerwo ndeboga iti kwero irore binge biuma ndase ndia baba iti okarenda mtu akwaeria kwera njo kuone na ara weta kuonerwa mbejeta igo gwekera inya muraithiria kinya weta kuonerwo ntato ciotheri reka ugwoga ciandekere Jesu reka ugwoga ture marwikenda wethirwo kirombaga na rĩrĩa okethirwo gĩcwago thibo mwathani muraithiria waro TV ndina ma Jesu akeja tumenya agakurwerera ndina ma Jesu akeja tumenya agakuthithira jamanene muraithiria waro TV Biblia riuga mwathani agitete arakinya mwara ugensweta barongi mwanya na ndiraga muraithiria waro TV mbejete igo gwekera inya narwa rakarira mwathani akethirwo ariongete rethirwo njenwe rethirwo kanisa nera wetaga muraithiria raka mwathani ethiria ugo no rongi mwanya na muraithiria waro TV raka mwathani ethiria ugo no mwaterete ikenda eja gukira inya ikenda okethirwo agitumikaga muraithiria no keja kwethirwo kurwo wethairwo ara no te kiuru netaga
yogo mbejeta kwarira naro muraitheri ange kwera gareka ogaitwira kioro giaku reka ũgwo agaicũra kĩũrũ kĩrĩa ũgĩataga mũrĩithĩria wa Werũ TV. Reka ũgwo agaicũra kanisa ĩrĩa ũgatungataga mũrĩithĩria na wete kanisa ĩrĩa ũgatungataga jora mbugĩre nkĩambĩria wethĩrwa Jesũ tũmũhonokia ũmwe waku. Reka ũgwo ũkeinenkanĩre harĩ we. Reka ũgwo ũkeire kĩrĩ kĩrĩ Jesũ ikenda agakuonokia na agatuĩka mũhonokia ũmwe waku na jora twĩra mũrĩithĩria wonokia bũrĩ maĩrwa mbĩjĩte igũ gwĩkĩra inya naro mũrĩithĩria wonokia na bũbũtĩrĩ maĩrwa gento kenge mũrĩithĩria wa Werũ TV wonoke bũtĩrĩ maĩrũ ni nyenje twĩnĩho wonoke bũtĩrĩ maĩrũ byakũra bibi tũrĩjaga wonoke bũtĩrĩ maĩrũ itabito nyunyata roje sonda kana chai mũrĩithĩria wa Werũ TV mbejeta gũgwĩkĩra wĩrĩgĩrwo na harwa mbejeta gũkwĩra wonoke bũrĩ maĩrũ kiugo kĩa Ngai wonoke bũrĩ maĩrũ imaromba mũrĩithĩria wa Werũ TV wonoke bũrĩ maĩrũ kwĩthĩrwo twĩtene na Jesũ wonoke bũrĩ maĩrũ kwĩthĩrwo twikirithene na Jesũ na rĩrĩa tũkethĩrwo twĩre wonoke na njĩra kariũ na Jesũ agatũtharima ndĩnama tũkagana rũgairwo moyo jwa Kenya na Kenya rũrĩa Jesũ ũgĩra akagana na bara bebawe mũrĩithĩria wa Werũ TV. Mũrĩithĩria ndĩkwĩra Bibilia ĩrĩmbĩkĩre inya na harua eruga nyanto babethe ne bagonoga na bakathirwa ninya anto babethe bakagwa antene kwaga inya mbejete igogwekere inya na mũrĩithĩria wa Werũ TV. Como yuthi oyo ndikirete ogocigwa wena na hinya como yuthi ndikirete awo kuona wena na hinya bandu utakura mbejete igogwekera inya nkwira na haru atere mwathani arĩithĩrĩte gĩtĩna kĩao kĩagũrũ ũgwo kĩonaga taka mũyuthi ũgwo wena na hinya ũgwo kĩonaga mũyuthi taka wena ũme bũbũingĩ mbejete igũkwĩra wandĩte wĩrĩgĩro bwaku kĩrinya yaku mũyuthi wandĩte wĩrĩgĩro bwaku gĩkĩthomo gĩaku ũgwo kwĩra wonokiote kwenda ikuonoka ũriuga nkonoka nkono karojo mwathani arĩithĩrĩte arĩ gĩtĩna kĩao kĩonene ũgwo arona we mũyuthi okunoga ũgwo arona we mũyuthi okunoga yogo mũyuthi nkwarĩra na harua nenkanĩra mabataro jaku kĩrĩ mwathani nenkanĩra mĩnoga yaku yonthe meiyera nkomagũkamatithĩtie nenkera Jesũ kagita gaka wĩ moyo mũyuthi nenkera Jesũ kagita gaka kathai kauga rojo tũtije rojo rwaku rũkethĩra rũkaria atĩa mũyuthi nenkanĩra mabataro jaku ojo nkuga nenkanĩra minoga yonthe nkomagũkamatithĩtie mũgundu emeya ikenda akajukia na agagũtwaria ikenda agakũthereria njĩra ciaku ikenda agakwerũĩria maisha jaku ikenda akerũia ngoro yaku ikenda akerũia mathũgano jaku ikenda akerũia mĩtĩrĩ yaku na acoke akuoge gĩcoki kĩawe gĩkĩũthũ acoke agũcokie kwawe akũrĩkĩra kĩbarene kĩawe acoke urojo nĩ mũtana wakwa ũrĩa ũrancokera ũjo nĩ mũtana wakwa ũrĩa ũraũrĩte agite gambaro tigana na ũrĩa mũĩ agite gambaro tigana manto jante goroje ancokerana nande tũjũ nkũmũnogokia mĩrigo mĩritũ nkũmoga icoki bitharu tanto babethe akĩnyanto bakũrũ nyabakũrũ bara mwathani atonoketie ibeje kĩrĩwe iba mũnenkera mĩrigo mĩritũ yonthe iba mũnenkera jau jonthe bakuigua bakamatĩte ja kũbanogia na ndĩnama Jesũ akena makabatwaria ndĩnama Jesũ akabaoga icoki bitharu ndĩnama Jesũ akabatherera njĩra ciao ndĩnama Jesũ akaberuya mũrĩithĩria wa Werũ TV mbejete igũkwarĩra na harua ngĩkwĩraga Jesũ atenjere igũcwabara bebabagĩru Jesũ ajere igũcwaba ũbaũrĩte Jesũ ajere igũcwaba ũtugaga nĩ atumumu bamugundu bameya mbejete gũgwĩkĩra inya na harua mũrĩithĩria wa Werũ TV mũtumumu wa mũgundu ameyo nthikĩrĩte inenkanĩre kĩrĩ Jesũ nandĩ soka kĩrĩ mwathani mbere ya kagita kathira soka kĩrĩ mwathani egita rĩrĩ ũrĩ moyo no tũtije rũjũ rwaku rũkethĩra rũkaria atĩa komishona no tuigua mbatimba yote yo ĩndĩ mbejeta gũgwĩkĩra inya nkwĩra thaa ici gwarĩ moyo nenkanĩra mĩrigo mĩritũ yonthe na mĩnoga kĩrĩ Jesũ gwe mũtumumu wa mũgundu ameya njũ kĩrĩ Ngai agũtwaria mĩrigo mĩritũ acoke akũthere na tharike yawe acoke akuoge gĩcoki kĩa kĩrĩa gĩgĩkĩũthũ acoke akũminchũra metho jawe cha kĩrũndũ na akũminchũra metho jaku ja kĩrundu jakambĩrĩria kuona akũminchũra matũ jaku ja kĩrundu jakambĩrĩria kũthikĩra sauti yaku mũrĩithĩria wa Werũ TV mbejete igũgwĩkĩra inya ũkaĩrĩ kĩthomo gĩkĩ nĩ tũkuona basi thatũ wanue gĩtũkĩra inya buru ĩgatwĩra ĩndĩ bara bekaga wĩrĩgĩro bokĩrĩ mwathani bakerĩrũ inya yao bakaburũkaga na mathagu chandiyo bakamatũkaga batekũnoga na bagetaga batekũthirĩrwo ninya
muraithirio Wero TV ke wige kongwira muno ke wige kombekere nya muno ke gatoma ndikarika kerenje sonkoroki ate torera barabande gawerero kire Mwathani ate akabero rinya yao muraithirio Wero TV mbejeta gokura naro ogo wanda weregero kire o korwa wanda gaweregero ke mwakorowe korwa wanda gaweregero ke twana twawe korwa wanda gaweregero ke ndogo ciao korwa wanda gaweregero ke mbese iwa tharimi nacio korwa wanda gaweregero ke rutonga bwawe muraithirio Wero TV mbeje gwikira inya kwira atire ukanda weregero ke mantu jante gurujara jakarothira rutatora Mwathani nduture anda weregero kire Mwathani muraithirio Wero TV na rero kanda weregero kire Mwathani akuonokie oyethirwagitania no ke muswaga na njira kuromba oyethirwake thomaga kiugo kiawe kia Ngai no kinyia kire wage gukaira no ke mwathikaira no ke athikaira sauti ya wake ndina muraithirio Wero TV Mwathani akeja atatumene na agakwera irinya yaku nero mbarako naro Mwathani muraithirio Wero TV atonoke twinde baraturo moyo nero mbarako twandaga weregero kire Mwathani atorakera tumwira atorakera atotheria ara turandeta weregero kire antu banthe atorakera ara turandeta weregero kire into bibianthe biathira rutatorwa Wero ture tumucokera twandaga weregero kire wewe nkake na twanda weregero kire wewe nkake nero mbarakwa muraithirio Wero TV Mwathani atometo buroka na mathagu tandio Kenya na Kenya nero mbarakwa atometo tuka safari na cha wana ko tutokonoga atotongere tiarewe nero mbarakwa totanaye na tutokozirura ninya muraithirio Wero TV mbejete igogwekirenya na rwange kwiraga atiri anda weregero kire Mwathani na rero kanda weregero kire Mwathani muraithirio Wero TV wa anda weregero kire Mwathani tora Biblia gotwekirenya atende nama Mwathani agatwaririnya cia tumuraithirio Wero TV atende nama Mwathani akethirwa atutongerete Kenya na Kenya atende nama Mwathani akethirwa agiturucaira ndwa ici muraithiria mejete gogwekirinya naro muraithirio Wero TV ngegwekerinya muraithirio Wero TV ngekweragirira migombe ingea ndio kerekere kirenjesu no gakwebere migombe rero igwa muraithirio Wero TV ogukinya mwiso rero waigua kwaga weregero buru muraithirio Wero TV reka ogwoka chira kere kirenjesu na keja atatumene na agakwa weregero iboga muraithirio Wero TV ngokirinya kweroso kiugo kiange kiuga garira batu binanda mbanthe goroje tona taka twakinya mwiso au no Mwathani ambairio koje bobweru au no Mwathani athairwo ajeta guturiongera na gututemera kajira enda Kristo baratega tona bamuraithiria bara benge barombaga bona bagukinya mwiso muraithirio Wero TV bakebero tugina ba Mwathani baketo sote thio kungi mbejeta muraithirio Wero TV gogwekira inya gwera rero kethiro ciandete kire Mwathani ukirombaga eto makanya kagita karaga kajuki kenda Mwathani acokia romba yaku Biblia atwiraga nare goro gutekiaraga gutamaromba Mwathani na acokaia kinyoromba mono nya mwaka jwathira muraithirio Wero TV ukiromba ero ntubuna anda weregero kire Mwathani ukumira mutekio wenkake anda weregero na woteko kire wenkake ndena megita rikoro kinyarira muraithirio Wero TV Mwathani akeja kamatete okuja akunenkerie akutharime na kweke ukiongora atura kuromba wandete weregero kiriwe na agagotekana ke na akaugozo ni mutana wako rampendete muno ozo ni mwana wako ria urandomba gita riu ronthe ozo ni mwana wako roreterere na muthuraniro kuje bwawe na ndamunenkerio kuje buu muraithirio Wero TV mejete igogwekirinya nkwira nkithirikiria atiri ojora Patimaya arito banje bamwira akire Biblia mbekairenya mono yuga Patimaya arito banje bamwira kira ngokaira sauti yawe gutate na Biblia mberaga muraithirio Wero TV Jesu ateigiro sauti cia arito bawe aigiro sauti ya Patimaya na Jesu arera arito mureten na Patimaya ro na kuthithiria ati ari auga ndenda kurua na norerwo gukurukira wetikio kethire kera ngwekirinya atire muraithirio Wero TV eto makana sauti ira chokerete gutate giaku okeria sauti yaku nkurukia ucie gutate na ndena manje so akaigwa sauti yaku na agakutharima na agakuthithira jamega turombeni
ibwaga muraithiria weru TV kanya karia ngukari nako gakiuga kiugo giaku gikithongi gikitheru ibwaga ikanya karia Jesu gumpeta mbeja mbuga kiugo giaku gikitheru ibwaga Jesu nkuga ntato iroko bangita mbuga munene wanene na ntato iranda uga Jesu kagwicunda uga itere kene okagwicunda erarithiire ba weru TV tumite kirugwe ciaberio Jesu no ciethithire mwathani iranda eratheru ba weru TV Jesu baba na arithiria baba reka Jesu rikia nkorone ciato itura kabisa na itwarie na itukanso baba na itweka tarungura maguru ciato na weru njira nira tutagira ibwaga ikanya kara ukario mpa Jesu enderaga guntumira o kanya na kanya no tuyogwa mbetira mutone Jesu thari station yeje ya weru TV ikwegero ibato atakanya gato jatu wakiugo kyangai ero thari mawari ngoge baya bakathari mawa Jesu ngoge ira baitai rwagira mwathani wakiona mwana yaro thari mawa kenya na kenya na kenya nga menya jona mona mothoku bethira bitomigu utatega studio je birwaga inya tawara gajo Jesu jora ndomba ciaku cia gukira mathabau jaku evere satande ajojo jarokaira kenya na kenya jaku jathari Jesu na jakiathero jana na inya tonera Jesu Kristo ndaromba no cokya nkatho amen.